1 Timoteu, kapitulli 2, rreshti i 14-15. Πρώτη Τιμοτέου, δεύτερο κεφάλαιο, 14 και 15 εδάφια. Po lexojmë nga 13. Në fakt se pari u formua Adami dhe më pas Eva, dhe nuk u gënjui Adami, por gruaja u gënjui dhe ra në shkelje. Megjithatë ajo do të shpëtohet duke lindur fëmijë, nëse do të qëndrojë në besim, në dashuri dhe në shenjtërim me modesti. Pyetja është në lidhje me rreshtin e 15. Thotë do të shpëtohet duke lindur fëmijë. Αδελφέ, είναι πρώτη Τιμοθέου στο δεύτερο κεφάλαιο στο τέλος, το 14 και το 15. Ναι. Η ερώτηση είναι το πώς θα σωθεί στο να τεκνοποιήσει. Për ato që nuk lindin fëmijë, kjo është pyetja. Η ερώτηση Είναι μια ακριβώς ερώτηση που γίνεται πολύ τελευταία και δεν ξέρω γιατί. η ερώτηση είναι για αυτούς που δεν κάνουν παιδιά. Ναι. Është një pyetje thotë që bëhet shumë tani kohët e fundit dhe nuk e di se pse. Να το πούμε απλά, αδερφοί μου. Η εντολή από την αρχή είναι αυξάνεστε και πληθύνεστε και γεμίσατε τη γη. Ta themi thjesht të vëllezër. Urdhri që nga fillimi është shtohuni, shumëzohuni dhe mbushni tokën. Πώς όμως θα έρθουν τα παιδιά αυτά στη γη? Η γυναίκα τα γεννάει. Por si do të vinë këto fëmijë në tokë? Gruaja i lind. Από εκείνη εξαρτάται αν θέλει να κάνει παιδιά ή όχι. Nga ajo pra varet nëse don të bëj fëmijë apo jo. Και η γυναίκα της είχε πει ότι το σπέρμα της γυναίκας, είχε πει ο Θεός, θα συντρίψει το κεφάλι του ο Θεός. Dhe Perëndia kishte thënë gruas se fara jote do të coptoj kokën e djallit në kryq. Οπότε όλες οι γυναίκες ήθελαν να κάνουν παιδιά γιατί δεν ξέραν από πού θα έρθει ο Χριστός. Το λες άλλη μία? Όλες οι γυναίκες έπρεπε να κάνουν παιδιά γιατί κάποια θα γίνανε και το Χριστό. Atëherë pra të gjitha gratë do të bënin fëmijë sepse nga një grua do të vinte Krishti. Τώρα όμως ο Χριστός έχει έρθει. Por tani Krishti ka ardhur. Γιατί συνεχίζει να λέει ότι πρέπει να κάνει παιδιά? Dhe pse vazhdon dhe thotë se duhet të bëjë fëmijë gruaja? Απλά είναι εντολή. Thjesht është urdhër. Είναι εντολή. Πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδιά. Është urdhër pra që gruaja të bëjë fëmijë. Αλλά δεν σώζεται μόνο από αυτό. Por gruaja nuk shpëtohet vetëm nga kjo pra që të bëjë fëmijë. Λέει μετά, εάν μείνωση εις την πίστην, Thot më poshtë thot, nëse qëndrojnë në besim, άμα δεν μείνει στην πίστη δεν πάει να κάνει παιδιά, δεν σώζεται. nëse nuk qëndron në besim, sa të fëmijë të bëjnë nuk shpëtohet. Εάν μείνει στην αγάπη, Nëse qëndron në dashuri, εάν μείνει στον αγιασμό nëse qëndron në shetërim και στη σοφροσύνη. dhe në modesti. Τα μυαλά μες στο κεφάλι της δηλαδή. Modesti është ta ketë mendje në kokë, domethënë. Χτες είχαμε δώσει κυκλάδες αυτό το θέμα στο Zoom. Dje në ishit e Çikladhes në Zoom që kishim Zoomin. Και το ερώτημα είναι, ένας ο οποίος δεν μπορεί να κάνει παιδιά, Dhe tani pyetja është për një që nuk mund të bëj fëmijë. δεν τον καταδικάζει ο Κύριος. Nuk e dënon Zoti. Είναι όπως το ληστή πάνω στο σταυρό. Është sikur grabici në kryq. Δεν πρόλαβε δεν βαφτίστηκε στο νερό ο ληστής. Nuk arriti të pagzohi në ujë grabici. Χάνεται. Mos vall humbi ai. Αφού ο Κύριος του είπε σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Derisa Zoti tha se sot do të jesh me mua në parajs. Αν όμως μπορούσε να βαφτιστεί, θα βαφτιζόταν ο ληστής. Por po të mundte, do të pagzohej grabici. Αλλά δεν μπορούσε ο άνθρωπος. Por s'kishte se si, s'mundi. Αυτός επειδή δεν μπορούσε να βαφτιστεί δεν σημαίνει ότι χάνεται. Ai nga që nuk mund të pagzohej, nuk do të thotë se humbi. Έτσι είναι και για τις γυναίκες οι οποίες δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Kështu është edhe për gratë të cilat nuk bëjnë dot fëmijë. Δεν μπορεί να την καταδικάσει ο Κύριος γιατί δεν έκανε παιδιά.
Pra nuk mund ta dënojë Zoti sepse nuk bëri fëmijë. Αφού δεν μπορούσε να κάνει. Derisa nuk mundi, Και να σας πω και ένα άλλο. Επίσης πρέπει η γυναίκα να ζητήσει σπέρμα θείων. gjithashtu dua t'ju them dhe diçka tjetër, se gruaja do të kërkojë far hynore. Θέλετε να το δείτε το εδάφιο, είναι στον προφήτη Μαλαχία. Po doni shohim këtë paragraf tek profeti Malakia. Προσέξτε γιατί εδώ πέρα αυτό το εδάφιο μας λύνει κάποιες απορίες. Ta shohim këtë paragraf sepse na zgjidh disa dilema kjo. Μαλαχίας είναι στο δεύτερο κεφάλαιο και για διαβάστε από το 13 και μετά, από το 13 μέχρι το τέλος, για διαβάστε το, Μαλαχίας δεύτερο κεφάλαιο από το 13 μέχρι το τέλος. Nga paragrafi, më falni, nga kapitulli 2 i Malakias, nga 13 deri në fund. Ju po bëni edhe këtë veprim, e mbuloni altarin e Zotit me lot, me të qarë dhe vajtime, sepse nuk e shikon më në favor ofertën tuaj dhe nuk e pranon më me kënaqësi nga duart tuaja. Megjithatë ju thoni përse, sepse Zoti është dëshmitar midis teje dhe bashortes së rinisë sate, ndaj së cilës i e sill me pavesi, ndonse ajo është shoqja jote dhe bashorte beslidhjes sate. Pa nuk i bëri Perëndia një qenie të vetme, dhe megjithatë fryma qëndroi në të. Po pse vall një qenie të vetme? Sepse e kërkonte një prejardhje nga Perëndia. Tregoni pra kujdes për frymën tuaj dhe askush të mos sillet me pabesi me bashorten e rinisë së vet, sepse Zoti Perëndia e Izraelit thot se ai urren divorcin dhe atë që mbulon me dhunë rrobën e vet. Thot Zoti ushtrive, tregoni pra kujdes për frymën tuaj dhe mos u sillni me pabesi. Amin. Εδώ πέρα ο Θεός μας εξηγεί ότι έκανε τον ένα για να ζητήσει σπερμαθείο. Αδελφέ, με συγχωρείς, το σπερμαθείο που λες είναι στο 15 εδάφιο. Ναι. Μάλιστα. Do më them të thot një prejardhje perëndie. Prejardhje nga Perëndia, thot për në shenjtë. Hinore. Do më thënë e saktë është një prejardhje perëndie, që është ato, apo e kemi saktë prejardhje nga Perëndia, sepse ai kërkonte një prejardhje nga Perëndia, e ka përkthyer në shqip. Është e saktë jo? Ja pyete një. Kështu, siç e kemi ne. Αδελφέ, εδώ η μετάφραση σε εμάς το έχει μια κληρονομία από το Θεό. Το σπέρμα θείο που λέτε. Τι λέει εκεί πέρα? Ότι αυτός ζήταγε μια κληρονομία από το Θεό. Ναι. Αλλά αυτή η κληρονομιά είναι για να τη βάλουμε στον ουρανό, δεν είναι για να χαθεί. Po, por thot, kjo prejardhje është që ta qemë në qiell, thot, dhe të mos humbas. Είναι η κληρονόμη μας. Pra janë trashëgimtarët tanë. Πώς θα γεμίσει η γη που είχε δώσει ο Θεός στην εντολή αν δεν γεννάγανε οι γυναίκες? Po, si do ta mbushte Zoti tokën që kishte dhënë urdhër Perëndia, nëse nuk do të lindnin gratë? Είχε κάνει ο Θεός τον ένα τον Αδάμ. Μπορούσε όμως μόνος του να αυξηθεί ο Αδάμ αν δεν υπήρχε η γυναίκα? Kishte bërë njërin pra Adamin. Mund të shtohej Adami vetëm, po mos të kishte lindur dhe gruaja. Θα παρέμεινε μόνος του Αδάμ. Do të mbetej i vetëm Adami. Ο Θεός του έδωσε τη γυναίκα για να φτιάξει οικογένεια και να αυξηθούν πάνω στη γη. Είναι πρώτη εντολή αυτή. Perëndia është urdhri i parë që dha këtë, që të shtohen mbi tokë, pra, të bëhen familje dhe të shtohen mbi tokë. Η οποία δεν αλλάζει επειδή ήρθε ο Χριστός, συνεχίζει να υπάρχει και μετά. Ky urdhër nuk ndryshoi nga që erdhi Krishti, vazhdon pra të ekzistojë dhe pas Krishtit. Γι' αυτό θα μας πει στην προς Κορινθίους επιστολή
Për këtë arsye do të na thotë tek letra e Korintasve, λέει ότι ο ανήρ, ο άπιστος, υγιάστη δια της γυναικός. thotë se burri jo besimtar u shejtërua nga gruaja, Η γυναίκα η άπιστος υγιάστη δια του ανδρός. apo gruaja që ishte jo besimtare u shejtërua nga burri që ishte besimtar. Αλλιώς τα παιδιά σας θα ήταν ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Ndryshe, fëmijët tuaj do të ishin të papastër, por tani janë të shenjtë. Δεν μπορεί να αγιάσει η γυναίκα τον άντρα, Nuk mund ta shenjtëroj gruaja burrin, επειδή όμως είναι άπιστος, για να μην χωρίσει και έχουμε κοινωνικό πρόβλημα, dhe nga që është jo besimtar, domethënë burri, atëherë do të kemi probleme që të mos ndahen dhe të kemi probleme shoqërore. η σύζευξή τους τώρα, το σπέρμα τους, το παιδί τους, Bashkimi i tyre, pra pasardhja e tyre, fëmia që del, υπερισχύει του πιστού ως προς το σπέρμα τώρα. i shkon pas besimtarit, domethënë si prejardhje. Και ο Θεός θεωρεί το παιδί αυτό άγιο, βέβαια όσο είναι βρέφος, έτσι και δεν καταλαβαίνει. Dhe Perëndia llogarit këtë fëmijë të shenjtë, sigurisht sa të jetë foshnjë ose i vogël. Υπερισχύει ώστε, γιατί ο σκοπός είναι να φέρουμε παιδιά στον κόσμο, όχι όμως για την καταστροφή, για να τα πάμε στον ουρανό. Dhe qëllimi pra është që të bijmë fëmijë në jetë, jo për shkatërim, por që të qenë në qiell. Δεν φέρνουμε παιδιά στον κόσμο για να τα πάρει ο σατανάς και να τα πάει στην αιώνια απώλεια. Nuk sjellim fëmijë në tokë që t'i marrë Satani dhe të shkojnë në humbje të përjetshme. Μας κάλεσε λοιπόν ο Κύριος να κάνουμε οικογένεια, Na thirrri pra Zoti që të bëjmë familje, να κάνουμε παιδιά που είναι εντολή αυτή πρώτη të bëjmë fëmijë që është urdhër nga Perëndia, urdhë i parë, και στη συνέχεια τα παιδιά μας αυτά να τα πάμε στον Κύριο. dhe në vazhdim këto fëmijë të shkojnë tek Zoti. Të qejmë tek Zoti. Καταλαβαίνετε γιατί λέει θα σωθεί δια της τεκνογωνίας η γυναίκα. Είναι πρώτη εντολή. Πρέπει η γυναίκα να κάνει παιδιά. Είναι εντολή αυτή. E kuptoni pra se pse duhet që gruaja të shpëtohet në anë të lindjes fëmijëve. Është Και τα παιδιά της πρέπει οπωσδήποτε να προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εκείνη, να μπουν στη βασιλεία των ουρανών. Është urdhër pra që gruaja të lindë fëmijë dhe fëmijët e saj duhet të mundohet sepse nuk varet plotësisht nga nëna. Όταν ο ένας είναι πιστός και ο άλλος είναι άπιστος, Kur njëri beson dhe tjetri nuk beson, η Γραφή για να μην χωρίσει το ζευγάρι αυτό, shkrimi që të mos ndahet ky çift, μας λέει ότι το σπέρμα τώρα, το παιδί δηλαδή το οποίο γεννιέται, na thotë se εκείνο είναι άγιο. Δηλαδή η σύνδεση του σπέρματος που γεννιέται ο άνθρωπος θεωρείται άγιο. Είτε του ανδρός είτε της γυναικός. Υπερισχύει του πιστού. na thotë pra se pasardhja thotë është i shenjtë, sepse merret me krahun e shejtërimit, domethënë nga që njeriu është besimtar. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός. Η εντολή δεν είναι μία εντολή εκεί για τη γυναίκα θα σωθεί δια της εκνογωνίας. Είναι 4 εντολές. Nuk është ky urdhër, nuk është vetëm një urdhër, por janë 4 urdhra për gruan që të shpëtojë. Μία είναι να κάνει παιδιά, εφόσον μπορεί βέβαια, έτσι. Një është që të bëj fëmijë, nëse mundet. Το δεύτερο είναι να μείνει στην πίστη. Όχι απλά πίστεψε, να μείνει στην πίστη. E dyta është të qëndrojë në besim, Μετά είναι να μείνει στην αγάπη. pastaj të qëndrojë në dashuri Και μετά είναι να έχει και σοφροσύνη. dhe pastaj thotë të ketë edhe mençuri. Λίγα εδάφια από την πρώτη Κορινθίους επιστολή στο ζήτα κεφάλαιο. Do të lexojmë pak paragrafe nga letra e parë e Korintasve, Το ζήτα 7 κεφάλαιο, nga kapitulli 7, Korintasit 1 kapitulli 7, και θέλω να διαβάσετε από το εδάφιο 25 μέχρι το 35.
Nga 25 deri tek 35, kapitulli 7 Korintasit 1. 25-35. Por për sa u takon virgjëreshave, s'kam urdhër nga Zoti, por po ju jap një mendim si njeri që kanë fituar mëshirën e Zotit për të qenë i besueshëm. Mendoj se është mirë për njeriu të jetë kështu siç është, për shkak të ngushticës së tanishme. Je i lidhur me një grua, mos kërko të zgjidhesh. Je i zgjidhur nga gruaja, mos kërko grua. Por dhe nëse martohesh, ti nuk mëkaton, dhe nëse një virgjëresh martohet, nuk mëkaton, por këto do të kenë shtrëngim në mish dhe unë dëshiroj t'ju kurse juve. Dhe po ju them këtë o vëllezër, se koha tani më është shkurtuar. Kështu tash e tutje edhe ata që kanë gratë jenë si ato që nuk kanë, dhe ata që qajnë sikur të mos qanin, dhe ata që gëzojnë sikur të mos gëzoheshin, dhe ata që blejnë sikur të mos kishin gjë në zotërim, dhe ata që përdorin nga kjo botë sikur të mos e përdorin, sepse forma e kësaj bote po kalon. Edhe unë dëshiroj që ju të jeni të pamerak, i pamartuari merakoset për gjërat e Zotit, si mund t'i pëlqejë Zotit, por i martuari merakoset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë gruas së tij. Ka dallim gruaja nga birgjeresha e pamartuara, kujdeset për gjërat e Zotit, që të jetë e shenjtë në trup dhe në frym, kurse e martuara kujdeset për gjërat e botës, si mund t'i pëlqejë burrit. Amin. Αμήν. Εδώ πέρα βλέπουμε, ο Παύλος έγραψε και το ένα εδάφιο στον Τιμόθεο, ο Παύλος το γράφει και εδώ. Këtu shohim se Pali e shkruajti këtë paragraf tek Timoteu dhe Pali e shkruan edhe këtu kur lexuam tek Korintasit. Εδώ πέρα λέει σε κάποιες ότι εάν δεν παντρευτούν και αφιερεθούν στον Κύριο, κάνουν ακόμα καλύτερα από τους άλλους που παντρευτήκαν. Këtu ju thot disave se nëse nuk martohen dhe i përkushtohen Zotit, më mirë bëjnë. Εάν δηλαδή κάποιος έχει τη χάρη και δεν παντρευτεί Tani nëse dikush pra ka këtë hir dhe nuk martohet, και έχει αφιερωθεί στον Κύριο, dhe është përkushtuar në Zotin, πιο πάνω λέει ότι αυτός που είναι παντρεμένος έχει πιο πολλές μέριμνες, ασχολείται και πιο πολύ με το σπίτι του και τη γυναίκα του και την άντρα της. Më lart thot se ajo që është e martuar ka më shumë vështirësi dhe më shumë probleme, pra se merret me shtëpinë e saj, ka burrin e saj. Αυτός όμως που δεν έχει παντρευτεί, αλλά έχει αφιερωθεί στον Κύριο, προσέχετε, όχι δεν παντρεύομαι και μες στον κόσμο. Ajo që nuk është martuar dhe është përkushtuar në Zotin, dhe jo ato që nuk martohen dhe bëjnë ç'të duan. Αυτός δεν έχει πολλές φροντίδες για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τα παιδιά. Ajo s'ka shumë detyrime, domethënë për familjen, për burrin apo për nëse është burr për gruan apo për fëmijët. Οπότε αυτός περιμένει να και αφιερώνεται στον Κύριο. Dhe kështu ai jeton për Zotin, pra i përkushtuar në Zotin. Προσέχετε, θα μας πει πιο κάτω, θα μας πει στο εδάφιο 37 παραδείγματος χάρη. Do të na thotë tek paragrafi 37. Για διαβάσω 37 και το 38. Lexojmë 37 dhe 38. Por ai që është i qëndrueshëm në zemër të vet dhe që nuk i nështrohet nevojës, por është Zoti i vullnetit të vet dhe ka vendosur në zemër të vet të ruajë virgjëreshën e tij, bën mirë. Prandaj ai që marton bën mirë, ai që nuk e marton bën edhe më mirë. Εδώ πέρα μας λέει ότι αυτός που δεν παντρεύεται και φυλάτεται και είναι αφιερωμένος στον Κύριο είναι ακόμα καλύτερα. Këtu na thot se ai që nuk martohet dhe është i përkushtuar në Zotin bën mirë që nuk martohet. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να χαθεί? Është e mundur që ai njeri të humbas? Αφού είναι αφιερωμένος στον Κύριο, έτσι δεν είναι? Derisa është i përkushtuar në Zotin, kështu nuk është. Ο Παύλος λέει και το ένα εδάφιο, ο Παύλος λέει και το άλλο εδάφιο. Pali pra thot edhe njërin paragraf, Pali thot edhe tjetrin. Εάν λοιπόν πούμε ότι όποιος δεν κάνει παιδιά θα χαθεί ή θα σωθεί ως διαπυρός, Tani nëse themi se kush nuk bën fëmijë, do të humbas apo do të shpëtohet si nëpërmjet zjarrit, δεν ερμηνεύομαι σωστά. kështu nuk e shpjegojmë mirë fjalën. Δεν μπορεί εδώ πέρα ο Παύλος να λέει ότι αυτός που δεν παντρεύεται αλλά είναι αφιερωμένος όμως στον Κύριο είναι ακόμα καλύτερα. Nuk mund të thotë se ai që nuk martohet pra
për që është i përkushtuar në Zotin të thotë se do të flas. Είναι καλύτερα γιατί αυτός που δεν παντρεύεται έχει όλη του την, όπως ο Παύλος, όλη του η σκέψη ήταν ο Χριστός. Është sikur Pali, ai që nuk martohet, se ka gjithë mendjen e tij tek Krishti. Και εγώ να σας πω πριν παντρευτώ, ήταν όλη μου η ζωή ο Χριστός. Dhe unë t'ju them se përpara se të martohesha, e gjithë jeta ime ishte Krishti. Ξύπναγα, κοιμόμουν, τα πάντα ήταν ο Χριστός. Flija, zgjohesha dhe gjithçka për mua ishte Krishti. Μετά όμως που παντρεύτηκα, έχω και άλλες φροντίδες. Por kur u martova, kisha dhe nevoja të tjera. Δεν σημαίνει ότι έκανα κακός, καλώς έκανα που παντρεύτηκα. Kjo nuk do të thotë se unë bëra keq që u martova, mirë bëra. Αλλά και αν συνέχιζα όπως ήμουνα, δεν θα έκανα κακός. Por edhe po të vazhdoja sikur isha, përsëri nuk do të bëja keq. Μην σας πω ότι θα έκανα και καλύτερα, γιατί θα ήταν όλη μου η ζωή ο Χριστός μέχρι σήμερα. Mos t'ju them se do të ishte më mirë, sepse gjitha jeta ime do të ishte për Krishtin. Ναι, αλλά τώρα όμως πάλι έκανα παιδιά, είναι στον Κύριο, πάλι χαρούμενος είμαι. Por përsëri gëzuar jam, sepse bëra fëmijë, janë në Zotin. Το μυστικό είναι να μείνουμε στον Κύριο. Εάν μείνουμε στην πίστη, στην υπομονή, όπως είδατε, Sekreti është që të qëndrojmë në Zotin, të qëndrojmë në besimin, në shejtërimin, έτσι, και είμαστε και φρόνιμοι άνθρωποι, σόφρονες, σοφροσύνη. dhe kështu jemi edhe njerëz të mençur, të ditur domethënë. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι αυτός ο οποίος δεν θα κάνει παιδιά, ότι θα χαθεί ή θα σωθεί ως διαπυρός. Αυτό ξεχάστε το, είναι λάθος. Nuk mund të themi se ai që nuk bën fëmijë do të humbase apo do të shpëtohet si nëpërmjet zjarrit. Kjo është gabim, nuk mund ta themi. Αντίθετα εδώ η Γραφή τον επενεί. Por në të kundërtën, shkrimi e lavdëron. Τότε γιατί όμως λέει ότι η γυναίκα θα σωθεί δια της τεκνογωνίας, ότι πρέπει να κάνει παιδιά δηλαδή. Atëherë pse thotë se gruaja do të shpëtohet me anë të lindjes së fëmijëve? Πρώτα απ' όλα γιατί κάποια γυναίκα έφερε στον κόσμο τον Χριστό μας που είναι ο σωτήρας. Para se gjithash është se një grua solli në botë Krishtin, shpëtimtarin. Και τώρα όμως έχει έρθει ο Χριστός. Por tani ka ardhur Krishti. Αν δεν γεννάγανε οι γυναίκες, πώς θα έρχονταν ο Χριστός στη γη? Ose mos lindnin gratë, si do të vinte Krishti në tokë? Οι γυναίκες εξακολουθούν να γεννάνε, γιατί αυτή είναι η αποστολή τους. Gratë vazhdojnë që të lindin fëmijë, sepse ky është misioni i tyre. Και η αποστολή τους είναι, εφόσον παντρευτούν, να μην στερήσουν τον άντρα τους από παιδιά, να κάνουν παιδιά. Dhe misioni i tyre është, derisa të martohen, të mos lënë burrat e tyre pa fëmijë. Εφόσον μπορούν, γιατί μπορεί και να μην τους χαρίσει ο Κύριος παιδιά, δεν το ξέρουμε αυτό. Nëse mundën bëjnë, se mbase ka që nuk mundën bëjnë, syeb Zoti. Αμήν. Μάλλον σας ρωτάω εσάς. Αυτό το ζευγάρι, αυτή εδώ πέρα η κοπέλα, η οποία δεν έχει παντρευτεί και μεριμνάτα του Κυρίου, θα χαθεί? Dhe duhet ju pyesën ju, thot. Kjo grua thot që nuk është martuar, por që është e përkushtuar në Zotin do të humbas. Αφού λέει ότι πράττει καλύτερα από τον άλλο που έχει παντρευτεί. Derisa thot se ajo vepron më mirë nga ajo tjetra që është martuar. Άρα όταν λέμε ότι θα χαθεί η γυναίκα ή θα σωθεί ως διαπυρός, είναι δική μας ερμηνεία την οποία δεν τη λέει το Ευαγγέλιο. Pra, kur themi se një grua që nuk ka bërë fëmijë do të humbase ose do të shpëtohet si nëpërmjet zjarrit, këtë nuk e thotë Ungjilli, këtë e themi ne. Αμήν.